Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kishpirichunkuna mañay. Chaymanta Israelkunataka kashnami nin negre. Ñukaka mandak Dios mikani. Ñukami kankunataka Egipto llaqtapi kawsaqkuna kay taksinchi ruranakunata rurachishpa watashkashina charikunmanta kacharichikrini. Ñukaka kankunata huyashkamantami Egipto llaqtapi kawsaqkunataka hatun mancharinakunata rurashpa llakichishpa kankunataka kishpichikrini. Kankunataka ñukapaqlla kachunmi llukshichikrini. Ñukami kankunapaq Dios kagrini. Chashna ruraqpimi ñukataka Egiptopi kawsaqkunaka paykunapaqta rurachishpa watashkashina charikushkamanta llukshichik kankunata mandak Dios kashkata yachankichik. Ña llukshichishpaka Abrahamman, Isaacman, Jacobman kushanishka llaqtamanmi pushasha. Chay llaqtataka kankunapaq kikin llaqta kachunmi kusha. Ñuka mandak Diostaqmi kashnanini ninmi negre nirkami. Éxodo 6:6 8 kama. Kay Éxodo capítulo 6 pika y a Dios mi arinirka Israel pueblo watashkashina kawsakunmanta kishpichinata kacharichinata paypaq pueblo tarronata chinallatik shuk mushuk allpaman apanata pushanata. Achka watakuna hipami tukuy kay mawka testamentota ñakishkaqpika yachaytukunchik imashina y a Dioska paypaq arinishkakunataka tukuytik paqtachishkata rikuytukunchik. Mandak Dioska kunankay punllapish chay arinishkakunallatataqmi convidan. Payka munanmi ñukanchik huchamanta kishpichinata. Ñukanchik ñawpa punlla imashina kashkamanta kishpirichun kacharirichunmi munan. Ñukanchik kawsaykunaka shuk propósituwan hunda kachunmi munan. Kay ari nishkakunaka mayhampish krishpa chaskijkunapaqmi. Kunan ya Dios tamañashpaka allimi kanga ñukanchik yuypi charina mandak Dios ari nishkakunaka imatatik nishanin kikinpaq kawsaypaq, kikinpaq familiapaq, kanpaq yachana wasipaq, kanpaq ayllu llaqtapaq, kanpaq trabajana lugarpi. Imashina shikanman astawan kikinpaq huchullapi kaq qarikuna warmikuna kishpirikpi paykunapaq ñawpa kawsaymanta kacharirikpi llukshiqpi paykunapaq kawsaypi propósituwan hunda kaqpi shinallatak ya Diospaq familiaman yaykukpika kikinta kishpichishkamanta ima horatik Dios solopagi nirkanki. Mandak Diosta tapuy ñuka katik rurayka imataq kan ima ari nishkakunapita krinata ministini. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com Mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.